Me kaha ke tā te kawanatanga o aotearoa whakatenatena i a Fiji kia whai I te manapori. Koira te whakatau a te kaiarahi I a aotearoa tuatahi a Winston Peters. Hei taana, he mea kino te tautohe ki waenganui I a Fiji me Tonga mo te moananui-a-kiwa whanui. Kei runga tonu a Winston Peters I te ātāmira, I nāia nei kua piki ia ki runga I te taumata o te ao. Mo te ngoi kore o te kawanatanga ki te whakatau I te tautohe I waenganui-a-Tonga me Fiji. If you just sit and wait and see, nothing will happen. So we've still got to press on, alongside other forum countries, Pacific countries and Australia, to get an outcome of a democratic election in Fiji. Koira tana whakautu ki te whakatau a te Premier. At the end of the day, I guess we'll have to see how it goes. I mean, Taviti Mara is continuing to make public statements, and I guess the question is, whether people are taking notice of that. Nona te kanohi o aotearoa ki te ao I ngā tau ki muri. Why should we care about this? Because it's our neighbourhood. Ko te kaiarahi o reipa I nāia nei, te tehi atu minita take rā wāhi o mua. Well, I think you've seen right across the board in the Fijian military where anybody that might pose a potential threat to Commodore Bainimarama has been removed. So he's gutted the Fijian military. Frank Bainimarama's right-hand man, or at least one of them, has effectively defected and said that he no longer has supports or has confidence in the regime. So that's an interesting development. Engari, e ai kia Winston Peters, me hoki atu tātou ki te pūtake o te kaupapa, nō wai te he. It's not been mentioned thus far is, did that boat come in unilaterally with the captain making his own decision, or did he get instructions from Tonga? And surely that's obvious. That complicates things. I te rānei I tai atu ai te tono a Fiji ki Tonga, kia whakahokia a te Vita Mara. What happens in our neighbourhood affects us in the end, so we've got to take an interest there. Otherwise, one day it's on your doorstep and it's too late. Kāore a Winston Peters I te whakapono, ka tau tēnei tohe I roto I te wāpoto. Roi Hananuri, te karere. Kia hoki ake ki te take mo te tautohe ki waenganui I a Fiji me Tonga. Kātahi anō ka mau ake I a mātou te roia matua o Fiji, Christopher Pride. Ko ia hoki te minita I ngā take ture o taua whenua. E whai ake nei ko āna kōrero kia Roi Hananuri. Well, at this stage, we've got a warrant to arrest Ratu Mara from the courts yesterday, and we've also got our necessary documents together, and we have today filed an application for his extradition from Tonga to Fiji. What is the general feeling in Fiji about the situation? Well, I'm not really at liberty to comment on that. I'm just involved as the Solicitor General with processing the extradition application for Tonga. So the fact is, at the moment, he's been charged with a serious offence under the crimes decree, and he was given bail, but he's absconded while on bail, and he needs to return to Fiji to face these charges.